Alléluia. Manyamien vlein odiaso. Et nyamien, qu'on fouet, yonye, nyan, bo envoie bo à cyclosranti, nous nous misatemo, on zimi weimpa, ma fon le bo on foni ovie, yo mi san pa ma mi un san kura vie wein. Afin sa tete nganyo ben sa tete soy be sinsimisu okumba ye nyoli wosanyo nyoli sanga aklomeyi oma ke adimi jole ndenga akangwa su ikanwule isuo ye mfonga abumi ibule isuo manyamie ore indensu sronyamie. Alléluia. Effaye Jolangue numéro Yacon et numéro Q. Non, ça me des fois, t'es bien, vois sous les pleins, bon à souffler sans vieux mou. Non, y'a qui m'y l'est. Des fois, t'es bien, vois sous les c'est la famille qui envoie vieux mou. Non, y'a qui m'y l'est. Et si n'y a mien pli, wama klostran, o klolen, o ti plon, et clamouen bobole, et clamouen yavielie, nglemon et wonyron, n'a que eti sesetio. C'est one enya inzwembeti, sans fikla gira wonyron. Itie amanie blé, que ebu engwan iwan kunda e nantile iswa kunda ama eble kemba blauni ku ande oti ble ikasien e wo nyru ke sramo be un betei iwre yebe supata oke ayaki besaten kebe o mansi an wengle mun Jésus du manou ma o klulen
ke saten besu afia ken ondenu ke yo klolen o kata saten su jio klolen glo ande sura lenga mo oti be mo be umbe sate yure mo be koko mo be yaki mbelien nama oto fon engre mon Jésus du maïno e kloke e kan e won se otimimbo e kloke e kan e won se o klale ibo afin atinyamien onden kan e kunke se afaya sran moyo de yo sran fi onyele mode yo oma yakio si amwena rablenga su otieyo wa ikula nga yo srewa nga sre ijole nga ijo ma ikula yagwalien oyo ma ya ngulinyolien o mantan su Jésus du maïno amen ma yagwalien oyo ma kulole nga ikulo o ukasu ye ma yagwalien oyo ma sate ipole oyi dan ye ngwanu famien Jésus du maïno rablenga sumai owa Jésus idu manu ye srewo amen mai bonde la merci alléluia amen amen amen. Ma eka e osukumbanu na ekanga nyamiende iflua Hébreu d'être blunignon et kenge iwa kun ofagren iwa nyon otikle wa ke isonti ke snakmangma kpabo be kan nyamie sula filende be sin ya e kukuku ma ekusu egwali ke kla ngotanda eun be ase ma ewla saten kla ase afin ochemana watanda ejanu ma emia enyisi likanga bekleye nu ma ekpe enyi nia Jésus ma enyamie sous la filen fi yema elafi isulele gwe itini ibo ke obu iklumbo ajo I akundan okplini suma bekuni iwa kan wabume inyase gwale ilikefi ke eseye wakotran nyamie ibia ifamasu amen mai gwase ani anklo foi pa munyo amuri ke Jésus du manu andeti eblemo ifali ikinkasien oma ndenga mo o fluanga nu esinsu na eninyamie ya ula salika ule nde iti okan kekli granle bless mankpa sanvie mu ke fa blemo isre nyamie ke ngasai betu be kunu be yo ke blem vie ke okumba sabe sin be ngwanze benzu la mesu na mo eso itie ezu kan ke ma e grand ke clé sous la file nunion alléluia o fra ke grand ke clé nyamie fa blenga mu ko fa soin ebo ye ke otike bakan mo su soin pango fuasa ke o sulemo o kelike mo toin ici au cla fait transfert kun oise ko suibo sai okun bakan bobo ofa wafanga ici fa suibo okun suyoko serenu pele nga efe otike sramo susuan pango fulesa na mo yeke ande ke vieyo ke okun aiman la anzwe mu successi itie e wama e grand ke clenio alléluia ofada ke grand ke cle e nantile nu
kekle nklaba sran vie se ke nyamie mfa ya dan yo ma ya fale otumia nwrenu ke vie srewa yo ke sran oklo ya le odunyu ne neo ayi se ovara ka gran kekle alléluia c'est bae bo on la ka hoye ku ovara ka gran kekle c'est convi won jaso ovara ke a gran kekle ovara ke la fisu ye efa ay ye e mandenga mo nyamie kan clé like ngai won e yo ma e traya nwre se srango ne ke oli 3 nwre na like mo ti popo alléluia et c'est que nyamie sous le là-bas neo sange 3 nwre akatwai owe ya gwalielo oli 3 nwre et am c'est que Côte d'Ivoire bien besuma sran vient be loto bien sranga mo fait ça si loto nsu mo jiman yo onya loto nyo won tilio anya loto ngben be diken nan be ginle ye nyakianu isanta loto nzule ken mo kun be mo be muniti nunu be ko bie be nonzuemu sange be santa lotonzu ke vient be feni be ko le wa kanyo be ginle be ni be un ajo sai keke oli keke loto ye eliemo akatwa nganya mi fama e odidan olema unsu alléluia Maetraya ngure alléluia benga beti nyamielie be sibia ngure tra afi stranga mo delie mo e won esunzo yin o trea ngure se ti mamunyo ese e traya ngure vie alléluia si stranga one ke troa ngure iku alléluia ovra ke traya ngure afi yen va kele serenu pele nga efe nere ke pasteur siesi libre nyolivier okun ka fite les places yoli ke oufle keke ma itraya ngure ninge nga mo swani be ile sran vie mu atrepa be lema fanga be sramie sange srewa nga nu be nyani fanga isofwe mbe wa alléluia fanga nga nyamie famani amu entranu okwa nyeku c'est srewa mbo viande en sre ekun enfa iso nzwen ma okakia mulie klonglo Jésus du mainu sran vient be nyani blé be kanga nyamiende sran vient be nyani blé be buli nyamiende yakundan ma okaki amunzwen anyaki mo kaki amunzwen ke blenga vie no ike okun la clé amu to anu no ko mo yibro ke bi asiesie srewa uflo ko mo tike srewa ya no keke no iso anyaki ikan amanyeni fita sumo edan alléluia srewa ifanga kan anyeni fita su montre nyamiende ikanga ifanga amanyeni fita su montre o viengu ipa ile akunye nga mawini onu fitasu montre alléluia ma grand kekri sakura ngamo e yombe nu ngamo enyeni blenga nu ma etranu kekri Jésus du mainu na pozo se ninge ikekri suba onyuno oli 3 ngure nkluke ngula mu fangan même que le monde déjà ou abo nyamie srewa sa tro amula sukla imau ai la fle ifenga mo ile ngale e ke donju wa favile la fle ifenga oti amuige sa tro amula kla jaso keje o le mali ke kumbo mo be yo mo be trabe amula misia blain comme on plaque limo a di mo klonji kai mo so ke e yakonia fe Miama mio ese moi alien di wabo afe onu afe o alien di wanu oma entra moi ngule Jésus du mainu
kay fable mo transre wanu ninge pangban ole yima ngulali amufanga ke na mamu ijo pata na mufamu no lwende ngbanu na mufamu akunda oninge ngbaso neo okay Samuel iso manyamira musu Jésus du mayinu sange mo sre wa nwa vienio oklike ya akoko ijo pata keke ai otike like Yesu swen wa na ijo sokun trois mule na fon se que télévision sre wa nu film viembe ole manyama ni ke ko asonu no so akura ti mania télévision pa yi nga ke ya vie nga sa ikura nga mania keke na mo iso nyamie inzuen iwa fanga okluke inati samunia wafanga transre wanu isonyo fara keyo haleluya ninge kpangban ole ofara ke ya kibewa na ifa eun ekiki nyamie haleluya nama ifa ya nwure wo menu ninge mbesu sange ma e grand kekle ba ekuzu kesranko tra oko tanda c'est ça sranko tanda ke kofiande nyasa ku kofiande makro nyamie kofiande masre okun ilien sa tenyo fasionyo sanga ile kurale Yesu Jésus du mayino ile kurale Yesu Jésus du mayino ma e grand kekle sa un saten se srango ne ke wandi na kengba be grand lebe sibe wenu ke ne fanga oli wandi alléluia c'est que Cloma be que toi là tu vaurien o ti pa ofluma ke ma yomiu wakafwe okun bu moto wandile o ti pa vie alléluia yes e bai won fam bouquet o fa siamo akundanu an na fin de nga nyamie kan klamusu entra ndesombe nu kekle Jésus du mayinu afin mbouquet yare yele sous la filet. Voici ça. Mbouke yare yele sous la filet. Manyamie o ukaina nama esasi bubu we Jésus du mayinu. Se nyamie bobo obolie kasie na yemuke ningemu besu ken ma e grand kekle ku na ma esasi bubu e afin de nga nyamie kanko yo son yo. Amen. 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 Que anumasi ministre ko ijo iwon ke au collège au lycée mo be o lobe sere nyamie ija nwe kun se ke nyamie wa we iwon avion be New York a atran ko ils ont au collège ke afwe bluni so sini ndenga mo nyamie kan ni oyeli no 17 ans afwe bluni so ote o suklu ye nyamie se ko li avion be nu ya action ke nyamie kan de kun son ye no alléluia o mama etraya ngure Jésus du mayinu ye ma ya kundan o tran Jésus wo ma enyika Jésus wo afin ye oti e sous la file e quatrième Jésus la kasran Jésus kusuma li ke fi kleme hay ke vacances ke nyuru pempen klabo ka tie nu fu embe ngbanyo onanti wa fase oh alléluia sanbe kan de kun san kun won su bo bakan kun ke se be kloklo be wa fase bakan won di wa lo ko fe yini igbambo an iwa fanga igbambo anti yo ava clésranio iwania ça c'est aussi de mon grand frère kan yegba wambo tia kwa en même temps sous yaki alléluia man enyi ka Jésus sou alléluia yema ifa ewura egwe iwa we san isu yo ma ifanganyo kenja ungle muklanzi ke nyamie wa we san nyomo afin aso asombo ni gembe wanu Jésus oti asonu itinio
Jésus au plan à sonunio. Alléluia. Yeke o nyamien suloi. Sranga mo feke o tinga sonun. Yele wa wesan. Sranga mo feke o tinge emgwan. Yele wa wesan. Alléluia. Oma mbonga ngwe mi patron yele wa. Mi patron yele wa. Nyami wa wesan. Yoti asonu nga isu kpengbenyo. Amuma jajale nga isu ebeko e. Sran via se ke pasteur sukan. Kenja ongle musa mfa fulwa boyo klem. Ninge nga iwan e yobe mu yo kan ye klem. Afi ma mwiwule ke yo. Asonu se an fo un netinge. Atobwe nungbe kado. Na elio. Na nsilio. Na nkaka ofio. Na yosu ilio. Sangenya miwa we sanyoti patron. Alléluia. Seigneur miwa we sanyo sutinge asonu ile ole iseke nga eyo nkama eyo. Alléluia. Oma amukusu anfamulwa wenya miwa we sanyisu. Yo ma efanga ninge mbekura be ile no. Ninge ngamo yeswani bemu na ma yakibe wa srewa. Nyamiende kangale akunuye nige kpakpambe le aniantran le e patale nige ngamo esoni bemu anyaki ma etranu kekle na ewoye nyunu Jésus du ma inu ma aniantran le oloi bokun yo le oloi ma esike ikula nga eyoyen akatwa ole osuminde Jésus du maïno. Amen, amen. Sre maestre amilika ole c'est que misinya mi pli no ase oni kemba bla oni kunga mafaka kimingwan afa bomi oufle mo mini wo etran mini wo ekoko yale. Noa c'est Jésus du maïno. Noa c'est oni kulale mamanimi. Sa tembe sou. Afeme sou. Sura le gloire. Ma famanimi. Iti Noa c'est Jésus du maïno. Mi signe mien. Nsere wangle moi. Ke atramino. Manka nati sesele nou. Afemme-nous, sate ignro, mangran kekle, sous la file nous, namankaki minyin siwo, Jésus du maïnou, mi signe mien, mpliso, kemini woye nanti, Nkloke mini woyi nati kenkula o mama mi fanga ma oyeye Jésus du maïno. Amen. Alléluia. Benga asonu kwengbemu amblama eninyamie yura sali kaule Alléluia. Ma nyamie vle jaso na ifa kanti numéro yakon onikon. Mon clou, mon tenou, fitele. Jésus, mon cadeau. Yeah, mon clou, te unga ici qu'elle Fanga, oh Jésus, mon tenou. Alléluia, fangada, il est fangada. Yamie bois, imutano. Fangada, il est fangada.
fangada, yamiwaza imojano. Amutani mubeti ufwepa. Oh Jésus, Christ imojano. Deifien pratique wa weipa. Oh Jésus mojano. Alléluia. Fangada, il est fangada. Nyomye bwa Imojano. Fangada, il est fangada. Imojano. amukluka mudinye gyuma. Oh Jésus, ici Imojano. Amontugwe quand vous y bakra. Oh Jésus, Imojano. Alléluia. Fangada, il est fangada. Nyomye bwa Imojano. Fangada, il est fangada. Imojano. amukluke amuko nyomye su. Oh Jésus, ici Imojano. Na amoni Jésus be kotranlo. Oh Jésus, Imojano. Alléluia. Fangada, il est fangada. Nyomye bwa Imojano. Fangada, il est fangada. Nyame boisa Imojano. Maika yosu na ikanga nyamiende. Ekanga magnetre bluni na. Ima blaoni nyon fagran a blaoni na. Ke bedili ke Jésus fali pon. Ke olali nyamia se obubuli nu famani be. Oseli ke ande kwango oye. Ande kwango oye ntimi une. Isi oflali nyamie ase. Ofali kure akun ke olali nyamia se ofamani be. Na be kraba no. Ye oseli be ke nzango oye otimi mojaboma. Amuni nyamie amwatra aengwe. Strakmangba betiye begwe I asel. Amen. Angoissé. Ekluke ni nyamie yula sali kaule. Wafanga etinye izufayon we famenten. Nyamie dense kebe dili ke Jésus fali pon. Olali nyamia se na wabubunu wafamambe ma isre nyamia. Esi nyamia pli. Wamati nyamia ma klosran. Wakun yen ole titi. Afo wamani. Iune ke otike ponsa yo fama ike idio. Ke olali wa se na wafama isonzon fwemo. Nglemu ila wase afin awun e afemo afin awun e jiroko kanga dile mo e onu aplinu suke e sate yakatwa oto owa iso
Aplini suke iune ofe e osun. E lo wa se. Maman volen oni kan volen oyolie. Afin que yoyen e lo akpen emi i vie i so. Man kan volen oyolie Jésus du maïnou. Amen. Que ola lignamien se na wa bukpan unu wa fama beke na oti iune ambugun anke ambugun Maïdili kare. Kebe vieli li ke din o fali kluyan iwan oti imoja oti ayingwe ufle monyamieni srambetra o fa kluyan ye ko lali nyamien se o fa man be kebe non be kloa be non ma esra nyamien e si nyamien kuli e lo wa se oni owa imoja mo tu esate nkloa owa imoja mo yo esan sate ifuen oklanyen iti afin Jésus imoja ngwali ilo ase na moja ngben na moja mo la nyuno o le nyuno tra nani oni boambe moja sraka lai itain ojuanganu elo ase afin imojan oti sura le mai oti aingwe ufle mani Yesu tra itia ifa kan vulen oni mama le ifa mao so esrewanu yo esan Jésus du maïnou. Amen. Zan d'être nan ima blasani nanu osike mia lien yele nyami kunsa yole alleluia. Nglemun amu kura ngamo amu nyami amu awla sali kaule mo yoke alien ngamo amu afe o yo nyami kunsa mamu ayo alleluia. Ka bale sike mia lien alien nganko fele yema mananti nyamie ikrusa inu salema fangan nyamie osiesie fangan famo sa siesie wa ngule no ke nyamie nklu ke nyokrusa se ken su konku falie ngamo oyo
Moi, je suis comme ça. Jésus demande nous. Amen.
Fobule awa juke ku ekra ewanya akatwa safia mojanu ode oti owasi oti susemi umoja semi umoja semi umoja. Alléluia. Moi, quand il dit, mais c'est non, il faut un grand et un mien sanou. Kemba ablaouni kon
e fali e a wure fa si nyamie nyunu ke o ya ki sa temu kei e la fisuke otili ye surale ngamo owo blenga nu e la fisuke nyamie fama e ku yendenga etili iwan mia lien yele nyamie kunsa yole ma e fa e ngwan e lo nyamie sanu keke e fin blenga nu e fite ma ika i a i kunsa i yole nu Jésus du ma inu ma isre nyamie Merci Seigneur. Il a oasi. Et sous ça ici ça terre. Il a oasi. Moi quand voulez o yoli. Et o oklusa yole yatinsu. Et o oklusa yole yatinsu. Moi quand voulez yoli. Jésus du maïnou ma ifa adjale kenga nyamye mo yo alléluia eloase afin fangan ofinwo Jésus du manou amen oma e afa e kelemu kelentinyo titinga e kasien yesu yoye ani entranle enseignement i akuye isu kele iswajio oma enfamu kele ma ela mianse e yemo oni blenga mo wa fama e kemba blauni ku isu surale ngama nyeni la mianse wa fanga nyami wa wen swanyombo awike onzwen i dans likawa kaki la mianse Ningenga monya miwa wen ojilinglo kleli ongwanu la mianse ndenga matilibe manyani nu kale la mianse alléluia Fase miamlenu anangama ya klusa yole o miamlenu wi ya klusa yole o miamlenu anangama klusa yole o miamlenu wi ya klusa yole o miamlenu Fase miamlenu anangama klusa yole o miamlenu saya klusa yole o miamlenu nyamia klusa yole o miamlenu ya klusa yole o miamlenu Fase miamlenu aklienti o klusa o nyamie Fase miamlenu konsekanti o klusa o nyamie Fase miamlenu ya kikanti o klusa o rola nyamie Fase miamlenu anagama klusa yole o miamlenu nyamina klusa yole o miamlenu baba ya klusa yole o miamlenu anagama ya klusa yole o miamlenu Fase miamlenu
makunza yole omiamle o. Ananga makunza yole omiamle o. Ananga makunza yole omiamle o. Ananga makunza yole omiamle o. C'est bien pour nous, Anagama Prosa Yole o bien preo. Anagama Prosa Yole o bien preo. Papa ya Prosa Yole o bien preo. Alléluia Prosa Yole o bien preo. Mai bunde la musique, bunde la musique. Alléluia. Mai estranha minha. Et si nous avons pris et la oase, à Sénai, au souviens-moi et nous, non, afin, on les manque comme on a connu à Jéanglo Elika, Blenga, Owen, et si que sur l'aile, il y a nous dans Pawati qui est un grand iso. Blessement pas, Ningemu, Ngamo, Oye, Nouve, Inuboye, au Timinwo. Kailio au kansulon onia en bamo fita asiemo kejen sangon dense ke aniang ale me kula benu sange ko le kon okun oti ani kansa ble agilio unglo o mai la fisu ke donga su ningenga masu yo ben betitan Sura l'engama siesi ke afamaye otidan. Makan vule nyolye. So esrewa mbenu. So ekele mbenu. Blen oti ble kumo esi ngumi ke eniwa ula salika ule na ye kanvuwa na yesuo. Rablensu. Makan vule nyolye. Jésus du manu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est qu'on la gare au bon dama nangama nyamien. Et nyamien mole kolale nyamien mole fangai. Et nyamien mo si enige kula. Et fa quand vous l'avez fa ma mingre mo Jésus de maena. Et nyamien. Oti nyamien kumale nya. Ma quand vous l'avez nyamien d'ingre mo Jésus de maena. Alléluia. C'est qu'on a dit à kulungwe. La kulungwe ma ye à kulungwe ngro. Afia nyamien na kolale. Et nyamien na teme. Et nyamien na fanga. Alléluia. 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 Amen, amen. Yo, e kayo sukung banganu. E kangan denga kun. E mainesu. E la iminyamien iyase. E brenda trebluninyo. E kengema ablauni mokwe. Iwa isanti. Ma e yo nyamien mo. Afin. E nya menga. Okegema. Inuvie. Ma e su nyamien. Iwa fango go iklon. Srolebo esrei ni srambo ebuyinti. Alléluia. Alléluia. Iklo nga efikan lele san nyamie moye eyon.
afi nyamie ni Yesua nyamie ni omani efanga me boli kemba kumbo lele kemba blanc oni kon se fanga fima nyamie fanga fima klosra isoti gagale ngabe gagari asonu nganuwa na klosra ni gagario na pastor ni gagario se ngo fi nyamie isoti mai nesu ngram na ma ela nyamie ase monesu na la nyamie ase Ela minha ya se ko ele ya se le ke esire tandan oturi agale nyamie ni so nyamie moli okontori angwenu mai ne so da ila nyamie ya se afisa na nyamie okra ko ma no ate mai la nyamie ya se ko anangama ilo wasi Mimien, o asenanti e olengle monio, e fasena ayeyire, mamale e fae mawo, a figmanga bwebo, agwa bwebo ngwansu, isonti e lo asenio, Jésus de maïno, alléluia, ma eguase. Ande blen yole ngamu fa woni len bleson oti ingome. Blenga ma nyamie famani ma e kwa trani bleson no. Fala kande e la nyamie ase e yi aklungwe nglo e kremi nyamie ngobo mani e fanga fa ka e yi aklungwe so nglo e fa kremi o meti e kanga ndengo e o mak netre bluni na ima ablaun onisien iwa ka be toli nyamie mama le gwe be wali Olivier au kansulon alléluia e ya to nyamie mama le gwe e mama e mi nyamie elia enkoma Olivier au kansulo senge ko nyamie nyunu e ko la nyamie yase sango bo eri bedan atrengo yidi be ngwa eno ominga makabo libo ana uma nyamie isa la fisukanda kwa nyamie isa Jésus do maenu so ula o susa pasura lengo kemba blani kunga efenu olia onu ye sana nyamie mo ula gwase afi nyamie wa fori mfama nyamie mama lenu makanvule nyo nyamie dia Jésus do maenu isi na ya su e blesson su e kunde kabe kula mo beti afu ya fiwa Mana ema sonu wale mande nyamie kpli suma o ya fie wan nyamie vle ngwa wa won gaso na ma esiwo awu feble anza be boli gasin be credit o okwande awe ya fie wan gaso na ma esiwo yo amu gwase se asonu wie ya ti amu gasin ma etie ndenga ezai netre ablanani na ima ablaun onisan iwa nglolori kamo amu bonde afimi anangamai mandigma asia bolori kamo amu bostro okamo amu bonde bomo amu ani amu nuwa kamo amu kusu amu bonde afimi anangama makpo Jacob osu nufwe beti ye mayi Jacob yingno bole yi inglo Israel menu alléluia nyamie wa kpo eti
nyamie wa de sans ma pang ngoma o pobre denso nyamie wa de isonti enwangramo e boy oti pobre de fois wa ka e bonde e yi nyamie aye onga mansu e su pro me nyamansu kankula ngaba o bonde manangama yi nyamama yaye afie nyamie wa e satan wa mai e nyamie wa e satan wa mai sa sonti o dia ya so na bonde yi nyamie aye nyamie jodi sagba engwa eno kan vleti nyamie dia nyamie. Alléluia. Amen. Ye bali o mama le. Miewa e bali o mama le o manju megra. Bali o mama le. Miewa e bali o mama le. Manju megra. E bali o mama le. Nyamiewa we e bali o mama le o manju megra. E bali o mama le. Miewa e bali o mama le. Manju megra. Asena kodye mami sanu. Asena kodye mami sanu. Nana nyamye asena kodye mami sanu. Asena kodye makoyona wayo. Nyamye asena. Asena kodye mami sanu. Asena kodye mami sanu. Nana nyamye asena kodye mami sanu. Asena kodye makoyona wayo. Asena Nyamye asena ni o asena njema. Nyamye bosa sa engwa ni o asena njema. Nyamye boma ni engwa o asena njema. Itiama ila die jaso yo asena njema. Nana nyamye asena kodye mami sanu o. Asena kodye makoyona wayo. Nyamye asena. Asena kodye mami sanu. Asena kodye mami sanu. Nana nyamye asena kodye mami sanu. Asena kodye makoyona wayo. Delenga Jésus délié ojuyo. Delenga Jésus délié ojuyo. Mae passé na e manyamie. Delenga Jésus délié ojuyo. Delenga Jésus délié ojuyo. Mae passé na e manyamie. Delenga Jésus délimi ojumio. Delenga Jésus délimi ojumio. Mae passé na e manyamie. Delenga Jésus délimi ojumio. Delenga Jésus délimi ojumio. Mae passé na e manyamie. Emo, mo nyamie wa emo. Nyomo, mo nyamie wa emo. Nyamie wa enyomo. Mo nyamie wa emo. Nyamie wa eno se. Yomo, mo nyamie wa emo. Delenga Jésus délimi ojumio. Delenga nyamie délimi ojumio. Mae passé na e manyamie. Delenga Jésus délimi ojumio. Delenga Jésus délimi ojumio. Mae passé na e manyamie. Delenga Jésus délié ojuyo. Delenga Jésus délié ojuyo. Mae passé na e manyamie. Delenga Jésus délié ojuyo. Delenga Jésus délié ojuyo. Mae passé na e manyamie. Emo, mo nyamie wa emo.
Isati na
Alléluia. Des frères n'angama, ils demandent yole. Ils demandent yole. Alléluia. Nyamie ya yei etayi, sien et satirique. Ya faba, ya fayi, et mi nyamie ya yenyo. Ya kangandenga, et fayi eteke ibo bia. Benyo die, tikli, netre, ablaon, oni nglan, ima nglan, oseke, sran bekula, bekulu joli. Afin, bekulu fuesu, ye, befali, besano, ningemu, yemani, nyamion. Famille David Kusu, yung pegeri, alléluia. Est-ce que ekulu fuesu, ye, eya ye satininge, e fama emi nyamien. Non David ya ekulu jowa senganu lwa nyamien, ye yung pegewa fangele monion. Ninge nga ya fa menti, akulu joma ya yung glorify menti. Anda ma esika nyamien de kan le numale, ke vie nga yon, ya fa ble, esi able kun, e fa mamale, e fa ema nyamien. O menti, e gbogbo mu, ye nga basi ele, e ya ufua mu, nga ba eni abia me gigin le yoti blusu suda le ngenya miera liye le ye efa e yo nga eni amla metra no ya le kunu kele manda kunu ngwa ye akunu ngwa ye yenti e kunja ke yo na e menya mie ihu peje ya efa gwa eni amla mu be gbogbo ri eno nyon be nga kusuma be no mawa se be odi ka vie mo be hu ye eni mo ron kusuma ole ankla si amusikali ene. Aïjenga be fama nyamie surale oso. Aïjenga be fama nyamie surale oso. Iwa aïjenga be fama nyamie surale oso. Aïjenga be fama nyamie surale oso. Wa se galenga be fama nyamie surale oso. Fama nyamie surale oso. Iwa se kalenga me fama nyamie surale oso. O se kalenga me fama nyamie surale oso. Iwa injenga e fama nyamie surale oso. Ainjenga e fama nyamie surale oso. Ainjenga
Et si Nyamien prie, quand vous voulez, au Yolier, il a assez, afin voyara et soit. Et ça nous n'y a pas bangle mouyen au Tiolier. Au Tiolier, afin voyer à famani yo. Sonu, na rasu, famille Jésus du Maïnou. Sonu, na rasu, famille Jésus du Maïnou. Et cloquet, et clo traço. Et cloquet, et clé, ngouan, et famon. So ikele nuke, et ngouan, izolier ça. Dans raïsou, famille Jésus du Maïnou. Blenga, et au noué, mentike clé. Sangé, et cloquet, et qui sa osu. Et cloquet, et la fiosu. Et cloquet, et tran, au fond vombo. Raïsouso, famille Jésus du Maïnou. Ma asonu sema, ngo pobwe de wine, au trait, au wenyo Jésus du Maïnou. Yo ma o mambe pa. Be singulele, be nantiklama, be ngwan o eke kanisa, mo paja a o sino, famille Jésus du Maïnou. Mansour Alain, au train et croix sous Jésus du Manou. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia, maïguase. Oma, nkloke nyo amulike kun Jésus du Maïnou. Yenyo asonu kwengbemu. Oni asonu mamu amukula nyo amumbo. Afin anumansi ke tu edingalie. Mo etwa jalen. Amu srewain oni amusanu ningem betolielo ma mera musu Jésus du Maïnou ningengamo nyamien plini suke unwilon oti ke oklelike wafanga eni nyamien ko nanti na esura len oku kalen iso akunda dan yo 30 minutes. Seigneur mien dit sous octobre nglonga yulunuwe le motwe nga ifa son like nige nga mo ni longe ma fa clé amo kay wali ko nyani asonu so nga akoto Jean o kambende sanglo ile no asonu so nga mo be onyamie ndenu ye ko nyani be asonu so mbe kula beti sakiwa o beti bubua be nyale kun anze viebo wa e grambe asonu Benyamien flelelika ndenga mobali miokunda nu yeleke yo nanse onke like ngama nyele ka nyele wa vie ovara ka gran kekle ke asonu so akplikpli mo be plen lo mo e donga su be ya sonu nku be alike finu kun oklikese oklike nyamien sulen sa na woman gran kekle. Alléluia. On m'enseigne à me wanti à son solike. Blaine oilikpa oiliklama. Nati wa fwenye wa de kunyo. Sanga nyamye swani ebo. Iti eya mukula mumo. Mi wa twa musu. Nige kula ngamu yewa mi yakuna wa musu nyovie. Omanda amiense onigumanga mo benga betinge serewa benga be kani amiende maibonde ila amiense. Alléluia. Alors jasinga mo unkluke mflan nu baduma babosu yele novembre nglan e blenga mo e won esi ngumi na ila amiense. Wafanga ikula amiense ikula ti jajawa. Wafanga mo ikola mianse otike ekura elie
wafangamo asonunu eti bubua ekura enyable ila amianse. Alléluia. Et nous kungunga mo etien e fable ila amianse. Afo enveloppe o kelenga mo wafanga nyamie raliosu makuluka le ase faula no obobo ngamo afala amianse faula no. Amen. Inyonsu ingamo etinge asono bureau exécutif et afin loin eji ekelelie ifala amianse conseil non binga be olongusu eji ekelelie ifala amianse. Alléluia. Okun akpaso amu rekmasi afekmasi jepsema OPH flambeau lumière école de dimanche bubu angalembe kura wafanga mo nyamiera ya musu mo otingamu wa mo diguma mbole amo judonga suwen anya wafanga mo amkla yo nyamie imo amudumanu. Alléluia. Okun eko cellule mu e awolobo asonumu nyamie oni enati lovie c'est il est assez otisu neyo afwe amu diguma klama amu nunu swanu okun amu bojasin ukasu ikura ngamo nyamie wa wen oswani ambo mamu yoli amkla le ase oma antiamu nu alona anfa amusanu ninge en la mianse okun e mamu maman bobeduma okun akpaso a groupe d'activité glace que vieux moins bewe Adonai voilà soronyamien service d'ordre akpaso ngalemu afin e onyamien iswanu ye ora yesu ma ediguma enyamble ekusu ela amien servier. Alléluia. Okun ikasien yele awulobo nti sie nebla okun neba donc wafanga mo nyamie oramia lonso okun mia ulo idumanu nsula amianse. Alléluia. Oma nama chelentin so c'est srankumbo wa edan o yele nsanze na sangena oklamu yale nama anyaki akuna viema osaki amukele na mianle se obobo an yo inso obobo likinga le ya fama ya mion sale kotokun bluna afali nufa eliolie na fa kotokun kun fasilo won asoko esetia iso o manasran vie aki bae mo se ko esetia kelembe sonso baso ke ya ngba na igonu ma osura le to fun. Amen, amen. Voilà, ninguém vient me laisser ya quand clamo qu'on bae silende donc wa sakili kinga yo. Oma e aflano le ni ke novembre jo. Ye c'est donc asuba mu srenya mi dan. Sa mo akuna oli ke su nya mi fama mu. Mboni e Michel lien déjà ansi ke oti 1 million. Mbo Michel lien nga mbwebo oti 1 million. Kasi oli nga mai okun nyamie bobo osusie sieko sangesa mu plan amu bu akuna iwa fa ville okun ningembe yakpa o iwa fa ville. Dis amen. Mamie uka e Jésus du mainu le mocho no ya nyamu ngura ifanga ke nama eponzo o maibla jolen oni yai ifable isre ya yanga oba eselike be klanga monya me dili djuma be ngwanu be ema be ble ma be di lalo ya krikrin e fala nyamianse e quand vous nyamien iwa wen oni ningenga moyo e afien e mamu ble amu di lalo. Alléluia. Oma ansiesie amu ye englemu esre wa mbete ole kusu aleke moi onya no kaleo englemu esre wa 4h du matin à mon sommet. Bon, c'est que je étais serré, maman. Oui. Octobre, il est 100. Il est in sous tranlenga, il fait pas tant sang. Moi, il est clignot. Alléluia.
Moi, je Amen, amen. Je peux avoir le livret. Voilà. Il faut un c'est que à la découverte de Dieu. Alléluia. Eko sere nyamie ke ewi. Eko sere nyamie ke ojiunglo créé. Donc ole akotopie me akpa swalien besre amie muniti bluni nu besre donu sanga muniti nti bluni nu okon le ba Moïse bleliemu belie besre muniti ablasan okon ole Jésus lofwemu belie besre do kungu. Alléluia. Oma e faiblesse so eule amie sanuvie na ninge mo e betitio avec la tranu sangue mo e grand kekle ça sombe ele nu. Alléluia. Ande jasi dankun wo minu mo nklo ken fasi amunyu. Alléluia. Yele ke e asonu nyamie sura suma otige esu tre okun ninge asamiam ngabe o asono numbe soni kusu afwen eselike ma e bojasin ke etrania se mo ebuli jasin bole ya kundan jumanga mo fra kai di I damo tinti eselie unke se nya strano so jumambo o ipa anumansi mfali pasteur Ado Francis onijini mamu mfakli liamu ke Israeli ke o awuka ina e bojasin nyamie fanganu obali okun anuma sinkusu mfali pasteur Felicia épouse Kwame mfasili ya munyunu ke nyamie meni wantinke oni etran afan oma e ya esranye ya esranna ye sranna somo e ya yoy wafanga mo nyamie wa wenklo ke diguman ofa klelie oma nglemo eklo ke fasia mo nyunu Jésus du mayinu koko yena mo nwule ke ningenga mo esuyo ko nyamie oklo ke orasu klamamai ningenga mo eklo ke yo yele ke ma inga mo eniamusu ejuman o esiesie wa we pasteur toto na bama onaba oyali kivi oma esiesie ke confiande ekloke yaswamu benyan be pasteur yaswamu be pasteur oklebelike onia belika owla be fangan ye oswan bebo onia be onibe awrombe su ye owukabe srewanu be jasin bolenu belike klelenu wafanga mobe ko yo yaswa mobe klo nyamie iswanu oma confiande yaswa mbe pasteur yele pasteur Toto Emile bien yaswa mewa anja obonekae. Alléluia. Yaswambe président ye ojiune voilà osilio ma flemme boy waba ndere fleur ye ko bakpe ko fleur ni surole oma yaswamu confiande amu pasteur nyole nya na ure ke nyami wa wen otike lisa son su clelie ça dit o kengumi don waju iwon wa fa ngo afomu afi yaswamu wa classe musu ke otike ijuma wa yaswa mbele ngumi ozuye mapopo oyi popo me. Alléluia. Ye juma kusuma ngamo onia blambelika oswan bebo ouka be be awlombenu be juma dilembenu be nyamie srele oni be nyamie de klelen Srangamo ni abilika yele pasteur Felicia Kwame.
Amen. Amen. Les mamans. Les mamans. Nanyo ma enyo ya famille, vous plaît. Ok. Ok, donc. Amen. Bon, les femmes, Amen. Faut rester, tu restes avec elle. Bon, ok. Donc, donc préparez-vous alors. Est-ce que les jeunes sont là? Alors, donc, il y a aussi un encadrement qui est prévu. Et, bloc vraiment, et Banflen Italoa, mon cousuma, Jeb Sema, Belebe, pasteur lié. Mon oni abelika, oswan bebo. Wafanga mo okoyo mo e Banflen mu beko yo nyamie gasin bofwen. Ah, iso juma fwen ade. Jumanga mo din ivio Banflen Italoa, Jeb Sema so okun ivio école de dimanche lo et manga mo ba une classe que adolescent. Hein? Idjuma au Besano, Srangamoni Abelika, il y a les missionnaires, Francis adore. Alléluia. Oma anyanklo ekpamu jumanga monya miefa ula esanu ke inuti bubu asa juman so iwa fanga ele oklike akpaso akra onya yi pasteur mo ni montan su pa jumanga mo edin kusman oyuma benu kungun klile ngamo be ko kle amu oyi we kenko gran amon ko kleli kesan okuilie wafa yaswambelie osu klebe pasteur Félicia wafa blambelie osu klebe okun pasteur Ado Francis wafa Banflen Italoa mu e makanga belie okun osubunu o klebe. Alléluia. Ke e soin olema paso akumo seke e srania nika ke e soin olema akpaso akumo okalem gbemo osu nyimo le la fisuke c'est son oi ba ye ko e titi. Alléluia. Ma e jasona e fa juma I tingele ou fleson e fa le amien sanu amzi ke ka mu asonu se manule nga e amuna mwevile ke amzi zo o mo vara ka srekpa avi so vara ko e pana e wo e na sran flembe e vie ibobo le nyo neo Oma ima isambe antinga msambe eunwa majuma oyekpa maibo ekun etie wanie manyamie wa wa otinga ekpa ngamo yo ma ewe Jésus du mainu maisre.
Amen. Amen. Et si nous avons prié, moi quand vous voulez nyolier, ça pas, ça tinga et n'ingé bekla ya kenga mo esunyensa. Et l'oase, afin, sur la lettre dans pas wa sonunga so. Itie l'oase. Et ya qui au souffre mu, au sanu, tinga yi nyon wa wen. Juman man oyekpa. Wafanga mo afakri ke akpaswa kula onye pasteur. Yo ma juman oyekpa d'entra la Jésus du manou. Namon oyeke san kontran le mo sike ebeni anika. Sangema ekula ya ngure oso jajale nganu Jésus du manou. Raisu ma ifanga ma esile ma ekulole. Yoma o mamu be gwe wa wenu be nyi wa wenu be wobe nyunu wa wenu ye yoma o inga mo akpali ke etinge be ma enyangulele ma enyansile ma enyawa wenu likemu ma suralen o kata esuvie Jésus do mayino ra asonu sumai blain otiolie ngamo yoy ko nakpliso ma bae Ofa sangale fa wala ya fien. Sangema kulolei o tran ya fien. Aïe o tran ya fien. Na jumai o diklama. Famille Jésus de Manou. Amen. Alléluia. Nyamien vle et amolike Jésus de Maïnou. Ma nyamien bo osilia envoyé itimi on y étrange Jésus de Maïnou. Que kanga Dieu mu yakun ablenu iwansien iwan like kula ngabe de umien mabe mama anangama a mama anangama. Isoti blengai siesion na nyamien abo klolio nyamien abo delio boya kilio o satemu kelio meme. Amen. Oh, lema bobola lema gwalia Yefa kan vule me yo anagama. Oh, lema bobola lema gwalia Yefa mama la me yo anagama. Jésus Jésus Waba glorie nyamie Hepa kan vula e mawo anagama. Waba deli o Jésus Hepa mama la e mawo anagama. Jésus Oti ulengbi sakpa Ulengbi me ulengbi Waba deli o Olema bobola lema gwalia Yeva mama la me yo anagama. Idi olema bobola lema gwalia Yeva ye ile me yo anagama. Jésus Oti ulengbi Buya kunda Yeva kan vule ma Hiba glory
Yo anangama 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 oh like fini monsieur like fi onomesi anangama ni like fi sa numosi isake to gbe momo wo yo anangama 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 oh like fini monsieur anangama nana nyemie kriye anangama oh nganye miye libe abono sanga nganye miye libe sasre nganye miye libe isoti like fini monsieur sio eh anangama anangama nana nyemie kri abono sanga nyemie libe sasre nganye miye libe isoti like fini monsieur eh ọmọ yẹn miẹ vle ọjà sọmọ yẹ wa mọmọ yẹn miẹ likawlẹ. nyemie ya kuri ye ni o nyemie ya kuri ye ni o nyemie ya kuri ye ni o maa ye nyemie ya kuri ye ni o
Nyami apluye nyo ba eh. Nyami apluye nyo eh. Mama. Asasabi omi lawa se. Wasana
asele la le jo. Soti me so Jesu. Asele yo. Onana nyamie mi lo wase. Ote mami o kwanu asene yo. Ote mami dalange o asene yo. Nana nyamie asene yo. Wo ba deli yo asene yo. Asene yo asene yo. Asene yo onana nyamie mi lo wase. Asele yo. Asele yo onana nyamie mi lo wase. Wasele yo, onana nyamie mi lo wase. Oni aseda pata ma ile ase. Wasele yo, nana nyamie, wasele yo. Oje ma ngo gwanu, wasele yo. Ebi alajo, wasele yo. Oje ma ya o, wasele yo. Wasele yo, onana nyamie mi lo wase. Ananga mambo, so souviens. Ananga mambo, ananga mambo. Jésus est la wase o, Adelio est la wase o, Abanié moi est la wase o, Jésus est la wase de, Boba Abanié moi est la wase o, Boba Adelio est la wase de, Jésus est la wase o, est la wase de. Ananga mambo, nya ananga mambo, we ananga mambo, hey, ananga mambo, Josie ela wase o, we ela wase de, Josie ela wase, we ela wase de, asasalio ela wase o, amo egwa ela wase de, anya Yesu ela wase o, sayo ela wase de. Yay! Yo nyamiemo Adelimi, Adeliwa, Adelimi, Adeliwa, Adelimi, Adeliwa. Yo nyamiemo Adelimi, Adeliwa, Adelie, Adelimi, Adeliwa, Adelie, Adelimi, Adeliwa, Adelie. Mama le. Si on souka mo nyame deli wanti, on gwango wansanu, o nyame sanu, isoti e asosu, o mi sanu, o mi sanu, o mi sanu, o mi sanu, sasuye, o mi sanu, on gwango wansanu, o mi sanu, o mi sanu, o wansanu, o mi sanu, na masaku sanu, o mi sanu, we mi gwa, we mi gwa, o mi sanu, we mi gwa, o mi sanu, we mi gwa, o mi sanu, we mi gwa, we mi gwa, we
Nyamie bla, nyamie mo, 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 esi nyamie mo, nyamie, atema ewano nyamie, atema jala jo nyamie, ewano fiwa o nyamie, jala jo fiwa o nyamie, esi nyamie, nana nyamie. Never come back. What am I going to do? What am I going to do? What am I going to do? I want to feel what I want to feel. Alléluia, my bonne. Un bonne quand vous nyamez, un bonne quand vous nyamez, un bonne quand vous nyamez, un bonne. Maman Malenyo Jésus lien, alléluia. Alléluia. Ala fizuke sura le yanu watike. Alléluia. Sura le yanu watike. Sura le yanu watike. Tide le yanu watike. Sanyo le yanu watike. Nyamie ikrusa yo le yanu watike. Alléluia. My bonne kuela mianse. Revenez, on termine. Il y a angoissé ma eso et a oufou mbenu na Israël nyamie kassien.
eya mumoni bale. Eya mumoni bale. Amuzo, eya mumoni bale. Alléluia. Et yo amumoni balé. Et so enya ngesan bro Catherine ofin brobo. Osu pe no ma yeso no. On enya ngoran kwadio Moïse ofin Didier V. Oti asonu tinge fwe osu pe no. Ma yeso enya Asuma Kwasi Daniel, il est au Abidjanwa. Oti Assemblée de Dieu, il y a Obakoni Eka. On se nous pas. Et so il y a Kwasi Afoué Félicité, Ofin Geyo. Obakoni Eka, Koso, on se nous pas. Akpena Adjo Béatrice au Makori au Baké on y est ancien mais c'est nous il est enya confin divo beflaye nda yaokan Frédéric au Baké on fait un femme Jésus en ce nous pas. Alléluia. 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 Nyamienda iwa kesran ku fengwa man Jésus ka kunju enti dansa oti dansa. Alléluia. Il a mianse afin olema monen ki kumo ora isu oni sran ou fleur. Ma kan voulez nyelie. Oma iyo amukura mumoni bale Jésus du maïno. Manyamiera musu. Amga musu peno. Manyamiera blenga mudiwan su Jésus du maïno. Yes amukoy. Anse enyangabe olombe ke. E obelike na elia yo wayezo. Yesu suma mokale titi. Ye amga mubake amuni etrankusu nyamye iswanyo ole. E ojumansu. Nansi si ambo. Ngamo nyamye fa wura munu mu siyo am fa mu wura nuna am yuwa na mu gwan o yesura le ma evie Jésus du maïno ma nyamye invle o jaso ya eni ngamo oba ko fe ngwan ma Jésus kusu eni o yas be asre am be mo ka nyanwa vie moni bale ma mi roso. Alléluia. Alléluia. Flua nga ye fas trani srewan e faswani srewa ibo. Am ngama muleme am klafa. Ni nyamiende o sakima o. O tiakare samo blension ko avie. Am klafa mu flanu. Am ngamu nyani nu kale am klafa flanu eku. O sakima. Alléluia. O man sa nyamvie am klafa o kamu. Ma isreamien. Et si n'y a bien pris, et l'on a assez. Amani blé, qu'est soit. Amani blé, qu'est ni ou la sali kaure. Et n'gouan moins bé ou ebe ou nyron. Tingaye. Nama ya kundan o like ou flesu. Sanga ma iboa kunda. Sanga ma kankle liye ma ibube akunda. Nige kamo e woni be ma ibube akunda. Ma ya mwen onyoli e mantan su titi. Arali Kemba Ablauni Kungasu Yunga Nyole Israel ke arasu ma famille Jésus du maïno ma enantile o kanvo ma eyo kunsa blenkloano blenwa vie eswa sandi nyaki on vle o sanu ka ki onyi o mambe su sebe pambe fleur tiebe srewana tebe su Jésus du maïno debe be asamien kloa be nou na jionglo katibe mi atibe si ya tibe siefwe nyamia invle anwo aunduenu
Manya mie isura lei o katamusu ye oma amunkulale titi. Famille Jésus du Maïnou. Amen. Alléluia. Et memewa masiani nieme suti. Yole ka ikra ka vie asoni nyonsu yon. Et afable esre fama esukrumamu. Wa ule nwa kanzo nko mlamo bo tolembo ya be sokpongbonyo. Naka oko vie tonyo don wa ensu yo fa ka ifa imamwe fa ule nyamie sano. O metika sonu nyonsu ywe. Serele wa masiani niembe fa be mamna be blana e awuka be serele no.